ti ruter što si tražio, ali nemoj ga uključivati dok piješ kafu. Prošli ruter si polio kafu. Treba meni gle ruter, meni treba podrška naroda. A narod hoće da mu konekcija ne puca. Je li ovo plata Mile ili si naručio nešto iz Kine? Pratite me ljudi, danas u selu je velika drama. Možda ja budem predsjednik ako video bude viralan. Dragi moji građani, ako meni izaberete za predsjednika mesne zajednice, dobit ćete besplatan internet, javni WC i svake subote tamburaši u 9 uveče da vam sviraju da svi budete srećni i veseli ceo život. Ako uvede tamburaše ja se selim, jedva prežive slavu. On to samo obećava, nije sredio Slavinu kupatilo 3 godine. Lik ima 3 lajka na posteru, a pravi se kao da ide u sljedeći krug. Ko glasa sa računom od Luka? Pošten glasač, zna se šta sam kupio. Kod nas će izbor ja se završa u kafani kao i svaki izbor. Većinskim brojem glasova izabran sam za predsjednika mesne zajednice. Hvala vam svima puno na podršci. Sad će još malo i roštilj. Šta bude, bit će. Ajmo muzika i veselje i da nazdravimo za kraj. A narod hoće da mu konekcija ne puca od uključenja. Ne treba meni ruter. Sad ću se da... O, plata Mile, ili si naručio nešto iz Kine? Može, akcija. Pratite me ljudi, danas u selu je izborna drama. Možda ja budem predsjednik ako bude viralan. Pratite me ljudi, možda danas...